A3500 dolazi s 5 programa za smutije, ledene deserte, vruće juhe, umake i namaze te programom čišćenja. Novi tajmer kojega možete sami programirati omogućuje dosljednost u izradi recepata. Ekran pokazuje koliko dugo već traje miksanje ili koliko je vremena preostalo do kraja odabranog programa ili automatski gasi blender kada istekne vrijeme miksanja koje ste zadali. Poigrajte se sami brzinama ili pulsnim miksanjem i proširite svoju kreativnost s punim pouzdanjem. A kada dođe vrijeme čišćenja, posuda se sama pere i moguće ju je prati u perilici za suđe. Elegantna kontrolna ploča jednostavno se prebriše. Vitamix je prvi koji nudi kompletan sustav različitih posuda s bežičnim povezivanjem. To znači da uređaj sam prepoznaje svaku posudu i automatski prilagođava vrijeme miksanja. I što čekaš? Samelji, blendaj, izradi tople juhe, ledene deserte i puno više od toga. Živi zdrav život pun okusa i gušta. A3500 s 10-godišnjim jamstvom bio je ascent serije Vitamix blendera.